Kami Mhca Healthcare Association ka penbenar bukan Khang lut ya baru Dukan di Dawai hak apa tarik mentau benai Jemang aja pendu ban Persia ya kejing ailat di ya ki Dawai lembaga online. Apa keren sekilat petai ke bolam tak sengi pesan keseng ubah debit custody ulang bagan ni kesenjam kedai si benta jok kejing ki Persia ya kejing di Dawai dak online ka bekta ya kam jong Dukan di Dawai bat kawai bat kalau ke bekta ya ki nongpang. Ya kini jengki la penlong rengkat ke All India Organization of Chemists and Drugs kepada ke kenhun bahak du jong ginong kai dawai wholesale bat retail kebami khmat ya plat khat alak sopo hajar ngut kidkhat hakari ka jingya ki kalong ru ban Persia ya ke jing kharoi ki dawai Thok bat ke jing besapriang ki kot ki doktor ki bat Thok ni bom simma pen sisa hakan ni jingya ki dukan dawai hapo ki hospital ni ki nursing home kin om hap hapo jongka di Dawai kata kalong hame khalia prakawai but om tang hame khalia prakawai ha India hi bar prakawai ha potrik ki indon fe kaching Khang ya ki dukan Dawai jumi ki ba ki retail but wholesale ru ti kani kadai ka seng Mhca Healthcare Association kani ka seng ya ka ba la ya trelang bat all India Chemists and Drugs mental la da kumba harpun rew ak news nem ni ai te kani kedai ka nakaliang ka banga kwa mamapi tim semua ban phak ya kedai ko kubor kiban ki perlok ki ba apa ban keren dia lu data keren the civil organization we want that the same system and the good quality medicines should be given to the patient because patient they need cure. Substandard medicines cannot give them relief. This is what we came to this area.